Assalamu alaikum. Tuğanlar, bugün biz Salamalik ayılındayız. Sucağa Dastavka geldik ele. Bishkek'e gittiğimde mazıra geliyor. Buna uşul turuştalarında kipimden toplasız. Yağın ne geçer? Kalınlığı bundan da olsa olur. Yerler cukkan misali. Burası daha içinde bir araba, iki araba koşsanız yeter. Tovuş gerekiyor da. 3 araba koşsanız daha bulur. Ondan geldiğinde sargı su uğraştık. Tüm açıyorsunuz. Ne yapsak var ya? Oldu özleri girip ketadi, shunday qilib qo'ysangiz. Sizga tuxumni ko'rsatib qo'ying. Mal tuxum bo'ladi, sari. Shundan 2dan 12ga chayin, 20ga chayin keldi-chi. Ko'payadi tezda. Chiqadi. Mo'shalq nimani kuzga chayin yedirib bitammi, qanday qilam? Yo'q, buni kuzga chayin emas, ertaga jayinda jeb bitib qoladi buni. Jayinda jeb bitganida qanday ko'rinadi? Tushunmay ketganingizda chalib nima tursangiz, gruppaga jo'natsangiz da betin nima bilan bunday torpor bilan javob qo'yishim kerakmi? Nima chiqib to'g'im oyoqda qamalib to'sib qo'ygan. Chiqarmayman, bu yoqqa to'q kelmaydi bo'ldi. Mana meniki Chunchuqlarning etpesi. mana shunday nimlilikda qarmashingiz kerakda. Ko'rdingizmi? Shunday nimda bo'lish kerak ekan-da. O'zlari kirib ketishadi. Tuxumlar ham bor bular orasida. Ular ham shu yerdan ochilib shu yerda chiqadi. O'zlari nima o'rətdi? Arabamen go'ngni olib kelganda birinchi to'sib olinglarmi bunday ko'z men to'sib olayman. To'sib olib turgandan keyin bir arabani üstüne solib tashtang, ikkinchi arabani miniyag'idan solib tashtang. Qattalni solib. O'shol ikki araba bilan ham bo'lib qoladi o'xshaydi. O'zi 4 araba. Qalınlığı 20 sm, 25 sm bo'lsa bo'ladi. Bak işte satıyorsunuz burada. Boldanan cevirip üstüne karbon taşıp bir kış bastık koysanız. Buradaki Özgön'ün şalı ekken talaları. Şalının dağı biyogunusmen ekse olur. Qanday qilib? Şalı pişkandan keyin жыйнап alıp жер бошогондо биогумус тап келип салып коюп эле жанагы азыр кичине мини тракторлор чыккан. Ошо менен бир жүрүп койсо болду, аралашып калат. Жазга чейин биогумус жер менен топурак менен аралашып, жерге сиңип, жазында кайра ушинтип эксе боло берет. Мына азыр дыйкандар уже эгип суу коюп коюшуптур. Ошондо Өзгөн күрүч дагы баасына баа кошулуп, суроо талап дагы күчөйт. Азыр деле жаман эмес, Өзгөн күрүч баасы жакшы эле. Бирок биогумуска пышкан болсо, анда дагы баасы жогорулайт.